Na udhocha yengeni umanyithie nitawerasas kithuku wa nzomonake oreli yangina ni wakwalila mauvoo kwanzia ya meko na tuyambia ndini wa livoti la tuminete wito ni mauvoo macheva vala Mwii wa Kaukenge kena muthenya ta umwe niweethiwa wikitw'e Utee wa usi wa Kalundu musyini wa Kitui na ukavwikwa ikunia. Mwii uu ni muwooswa ni maofisa ma volisi na kutwawa nyumbani ya kusuvia akw'u ya sivitali wa Kitui Level 4 Kungi ni kana Kaukenge Kangi nikavikiana kuovwa kuma yiimani ya kyoo musyini wa Wote kauntini ya Makueni itina wa kwikywa voni ninya wako na ula itina wikiw'e ni volisi na atwawa kiseseni cha volisi cha Wote mwandiki wa mauvo Onesmus Chalo ni kuvingwa vilingi wa mauvo na divoti ino ya cheva. Bwana mke wenyewe umweke mimba Omonse masama muthenya kwa kuoswa kiko cha umacha Utee wa usi wa Kalundu musyini wa Kitui vala mwaito mote thikiana kana na kati ya Utee wa usi usu vala kone kama stani ma muthenya ni aviti manzia kayetwe ungwa mutina kakavwikwa ngunia vala koso ni maofisa ma volisi na kutoa nyumbani ya kusuvia miako ya sivitali munene wa Kitui Level 4 mwana wakapeta boko mabazi tenchi ya makanga makoza umwe na maitwa ume ndo ume bana inge magekwira bya maikwenda kwela kama ondomoka no wewe awa kazi yenye mondi nyenjo isiaida enge mondi wetani alailaziana yo kusovea kwekata akane maziyanye mondi nyenjo isiaida kana kemere kasiambele mundu osiyeta kwita waitasi yani kasioka ima wewe no maribe utene mundu osiyete wakadani je kumya kana kasioka isiaite tikana kimajo kai kwana na nkosi cia itho na ila cianena na andiki mama Wote wa usi uu niciumania vanene kiko kiu vala makulia amwe kama etu na mwitu na ala mamina na kuitava kwikithia ila makua mavu mena atwaisya kiko take cha kuwasiana nini kavindani kala matetheka twa Makueni twa John Peter Chalo nyenzo komeamo ndani u mitino nithio tuvandite toka choko twethe atu yewe mwiyoba twivungwa twizia cho twethe anikana inyake wona koto na muona yukana kana kala kethwa masani ma muthenya uma wako na nyinya wako na namba umanyika vala Mwii wako woso ni maofisa ma volisi na kutoa nyumbani ya kusuvia miako ya sivitali munene wa Kitui Level 4 vala namo enende alama kusia kiko kimu mania vanene kiko kiu mayenda amwika makwa mavu matemo vangoni kuumisya na kuosa moto kumakula kwi enende alama tonyo matethia batilwa kuosa matambia makuwa kwa mazitwa nitawakeli mnicheu na ninao mwingi nundu wa kitendo juu tuona kitendo kivano nikana kukavikie kuma na kyooo ba usini kune ndo kulya kwa ndaya etu na andu alange the wakwebu sia kana kukekosa kindu kala ona wakavetidiwa kuno stage twi mundu ina ngonzi oyanga inda leo katete lakini kuichakana kuba aweza kutha ni kindu kithuku na ozu maybe eza kutha ngavana onekana musumbi waonekana MCA lelo wakuna zisia muthembozu tandu watu withia kuitwa kule kwa ndaya kindu juki gazo kikaeria ya katioka ya Kalundu na kila bandu na sangwa na kwa Wote kauntini ya Makueni Kaukenge Kangi kwa kumo nini ni kaubazo kuma yiimani ya kyoo kethayo valaka kwesilwa kwethia kekiwa vune nyenya wako ulosi ito kiseseni cha volisi cha Wote valoku ni kilimbeange wa mbesya alafu mtu asiachilie usiachilie hiyo sawa he kalima musi wa Wote na ndoma kuthathana mpanga cia mwaki ni matethyanisya kuombwa kyoo kiu nikenda kuovosya thayu wa Kaukenge kau kuyana na mwene nyumba na kyoo kila Kaukenge kau kekitwe nikana kwatia livoti masani ma muthenya kuma kwa mangoyo ulau vala matethyanisya na kuovosya thayu wako Kaukenge kau nikasembo sivitali munene wa Wote kukwata uiti nikilie nemu ndani saa 5 nako ni wasimunewa acho ni kwa ploti ni akwa the suspect wa be kana kekitwe bo na immediately na manda minisia obikana they are members of the public I'm thankful na they are police members of the press na twatethia ni cia kumya kana kethayo ni tungia muvea akalama tambia kana makarabu nesa na ma participate kwa hospitali na ndiasia let us follow the law paipata wa mundu kusia na kuichakana okay I don't mind the damage lakini law should be followed.
kana be kana kethiwa kathitha Kyooni akuvi plotini akuvi na total petrol station na nundu imga ejukumu ituta bosia mamwa kuthina mituki ni twavika bo twashirikiana na volisi na firefighters maitu na twatona kwa kana kaukethayo na ni twaka sembia sivitali munene wa level 4 wa Makueni alaka ende na kukwata uichi kuta kwa kala tu kwithiwa kana keli kana siawa nundu no ijetwa atila placenta ke kamwana about 1 year old sieko cia twana tunini kwithia twikitwe ni ciikathite muno na vena bata munene wa serikali kulikilela. Ndilivota vilingwa movo kuma musyini wa Kitui, neta Onesmus Chalo.